gemeenskap van Longlands hier sê, meer moet nou gedoen word, veral om Suid-Afrikaanse vroue te beveilig. Ek is baie ongelukkig, want ons jong kinders, wat maar klein kinders het, word uitgemoor van manne, terwille van die drugs. Alles gebeur in elke gemeenskap, nie net hier by ons nie, maar terwille van die drugs. As die drugs kan uit Suid-Afrika uitgaan, dan gaan Suid-Afrika 'n beter plek is om te lewe. Die polisie sê hy is steeds besig met die ondersoek en 'n nadoodse ondersoek sal die oorsaak van die dood bepaal. Kies Suster SAIK, Longlands, Noord-Kaap. Kortliks na die buiteland. Iran sê hy is in gesprek met Oman om 'n verenigde maritieme deurgang deur die straat van Hormuz te vestig wat beide lande se belange sal dien. Die Iranse departement van buitelandse sake het uitsprake van die Amerikaanse president Donald Trump weerlê dat hy gesprekke met die VSA hervat het. Iran sê die besprekings fokus op die samesmelting van die suidelike roete deur Omanse waters en die noordelike roete deur Iranse territoriale waters in 'n enkele tussentydse korridor. So 'n twee-rigting deurgang sal voorsiening maak vir die belange en bekommernisse van beide kuststate. Die voorgestelde korridor sal 'n tydelike reëling wees totdat 'n vaste roete gefinaliseer is om die huidige skeepsroetes te vervang. Trump het aangedui dat aanvalle op Iran weens die gesprekke opgeskort is. Ons nuus gaan net hierna voort, bly gerus ingeskakel. ¿Por qué me apuro para llegar aquí cada mañana? Y salgo 10 minutos antes para no perder el autobús tan solo para estar parada 10 minutos esperando a que no pase. Un día habrá un monumento aquí y ¿sabes qué tendrá escrito? Sally Brown desperdició los mejores años de su vida aquí. Pude haber dormido 10 minutos más. Despiértame cuando llegue. ¡Ya viene! Ya casi está a la mitad de la calle. Me despertaste muy pronto. Pude haber dormido 9 metros más. ¡Despierta, Sally! ¡Ya llegamos! Continúe, chofer. Una vez más por el parque. Doblaje por Candiani Dubbing Studios. ¡Ya viene! Ya casi está a la mitad de la calle. Me despertaste muy pronto. Pude haber dormido 9 metros más. ¡Despierta, Sally! ¡Ya llegamos! Continúe, chofer. Una vez más por el parque. Doblaje por Candiani Dubbing Studios. Nou die gemeenskap van Longlands hier sê, meer moet nou gedoen word, veral om Suid-Afrikaanse vroue te beveilig. Ek is baie ongelukkig, want ons jong kinders, wat maar klein kinders het, word uitgemoor van manne, terwille van die drugs. Alles gebeur in elke gemeenskap, nie net hier by ons nie, maar terwille van die drugs. As die drugs kan uit Suid-Afrika uitgaan, dan gaan Suid-Afrika 'n beter plek is om te lewe. Die polisie sê hy is steeds besig met die ondersoek en 'n nadoodse ondersoek sal die oorsaak van die dood bepaal. Kies Suster SAIK, Longlands, Noord-Kaap. Kortliks na die buiteland. Iran sê hy is in gesprek met Oman om 'n verenigde maritieme deurgang deur die straat van Hormuz te vestig wat beide lande se belange sal dien. Die Iranse departement van buitelandse sake het uitsprake van die Amerikaanse president Donald Trump weerlê dat hy gesprekke met die VSA hervat het. Iran sê die besprekings fokus op die samesmelting van die suidelike roete deur Omanse waters en die noordelike roete deur Iranse territoriale waters in 'n enkele tussentydse korridor. So 'n twee-rigting deurgang sal voorsiening maak vir die belange en bekommernisse van beide kuststate. Die voorgestelde korridor sal 'n tydelike reëling wees totdat 'n vaste roete gefinaliseer is om die huidige skeepsroetes te vervang. Trump het aangedui dat aanvalle op Iran weens die gesprekke opgeskort is.
Ons nuus gaan net hierna voort, bly gerus ingeskakel.